Atwarithia a ngari aria mahuthagira barabara ya Naivasha guthii Kirima ni makoretwo na ihinda iritu thutha wa mwena umwe wa darasha iyo kumomoka. Murugamiriri wa ruhonge rwa waki wa barabara gicigo-ini kia Naikuru Joseph Irongo nikirite mukonde ati darasha iyo ni ugwati. Ruhonge rwa waki wa bara hamwe na gavana wa Naikuru Kinuthia Bogwa ni mathiete gicigo-ini kiu kurora uria darasha iyo ingithondekwo. Na najulishwa kwamba mipango imefanywa, designs imefanywa, michoro imefanywa, lakini wakati tunangojea actual work ianze, nimeonelea iko haja ya kufanya decision ya dharura ili tufanye some repair work ambao itafanywa mara moja. Riu Thirikari ni iranire kurekereria kigina gia ciringi mirioni magana meeri guthondeka darasha iyo. Kupitia kwa kera hii bridge imewekwa kwa budget shilingi milioni 200 ili hii bridge iweze kutengenezwa upya. Mufango ucio fagitwo kwambiriria ica ikuhi thutha wa mendekithia maafitha a ruhonge rwa waki wa barabara kuhitukio. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gladys Kego.